अल्लाह की सिफत कई नुम पदी तकवा उम पदी यरे कई खुदा तकवा बा राजी संगा दादा खुदे यरा बराजी संगा निजबा सिर्फ दगा मौजू बा कि दा तकवा बा पसड़ी की पैदा की किस्म यरा बपैदा कीगी प इंसान की पस तपोइना सड़ी की पोया राशि का चिवसरे उसे पी गनीना अगर नयरी कला चिसड़ी की दया इंसान द शख्सियत पुयारा ब्यादागना का यरी कला चिया इंसान दा मालूम का रब दे तवाई रब दम ताकत लरी ब्या पखपल सड़े यरी चिस्ता माता बस जहन की पहलम की दा खबर निष्ठा च खुदाई सतावई दा खुदा से ताकत दे बचवी यरी संग दे ल पारा द पूरी जरूरत है ठीक दे करी बस तपुई ना सड़ी की यारा पैदाशी अलका दाफ लंखे दे पछतावे ने सड़े लग दबावीगी खुदास दखबा संगरा दी चिजान दबल न कम उगणी आज सही बानी बराजी का वो हर सड़े चिजान आजिज नहीं की का लागा बनना साखिस्ते निशी कलच इंसान के आजिजी रागा जाने कमजोर होगा उस दखे कमाल पैदा की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई मन तवाज़ा लिल्लाह चाच जान आजिज का आजिजी शुरू का जान कम गनल रफ़अहुल्लाहु तआला अलैहि दे इंसान ता अल्लाह ताला तरक्की और तब आजिजी ने पेजरी कि उसड़ी जान के आजिजी पैदा का निदाव पसो खुदाई पाक मुंतखी मिनहा खलकनाकुम अल्लाह ताला फरमाई मां दजमक न पैदा करी आई ता खर्चा तो पता चल दजमक न पैदा यदि पैदा के दो मतलब सरे मिनहा खलकनाकुम अल्लाह ताला फरमाई मां दजमक न पैदा करी आई जमका आज ज्यादा कर खावरी दिखा तारा गए पोरे सरे न कामयाबीगी चाचा जानता खाउर निदिवेली पकानी के चार तजार नसता उस पर किसता आगा सड़े कामयाब दे आगा सड़की दा अल्लाह मनल रात लेशी चाचा जान खाउरे खा इन्हें आप मशहूर मतल्ले का दाना खाक में मिलकर अगर का दाना खौर सर मिलो शिनु अलबागे ना गुल गुलजार होता है 400 बोरी ताजान डबल न कम गलनी दागा असर में पताउश दे सबक दबारा दी तालीम दबारा उस्तादिश का दाजा जान कमजोर हो गई उस्ताद उचत गई तले फेज दा पीरी म्यूरी दी दाम दे दबारा खा चागा जान उचत गई दा बल जान कमजोर हो गई जैसा दी तफेज मिलावी की कर कदे वही टोलियो शानी उन्हें ब्याद तफेज मिलावी दा हमदा से लेर बपाती दाया तो सदे आजिजी और देर खस्ता शेर तब तो साबित हो आजिजी सुमरा कमाली शेर आसमान पमा किस्तूरी दी पमा के नर औस मैदा एजमक जदता नदीर आला अब बालाइमा अमान खुदा खबर सही करेगा दसमक नदीर चलते सुमरा खस्ता जमक जवाब वर कई चदस्ता सालनी मा अल्लाह ताला तपस्तूर खस्ता करे पसमोग मई औ पनवर खस्ता करे जद सालनी मा नु पजूर दर सर संगजान साल कम जखजमत ल पैदा और ती इज्जत ल पैदा यार दे इज्मक दा जवाब अल्लाह ताला त दुम रखवन और दुम रेमिने और कच दाजमक दरी सिफत नु काबिल होगा तो स्मका अल्लाह तबारक व तआला दुमरा कदर मनका चियो कदर दावर का चस्मका की में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दफन शाह
یاره دا تمام دا اسمانو دا زمک فخر اکائی نامدار دیکھر دا تمام کائناتو فخر میں محمد رسول اللہ دیکھر آدھا چاہ نصیب شو زمک عجزہ رکھنا علماء لکھی چھ اسمان وی دلاش خدمت پیزو کم عرش بالاوی زبیو کم جبریل امین لا او محمد رسول اللہ نمی تپوس کئی پاب اسمان کی دفن کول گوار کہ عرش بالا پیغمبر بھی فرمائی دا خدے میں خوخ عاجز دا زما خوخ عاجز دا زما کے خوخ کرے عاجز دا ما دخپل صفت سرا شامل کا ما عاجزی خوخ دا لہذا زما کے عاجزی خوخ کرے دیکھ اسمان داغا وقت نہ پجارا ہے چھ ما دا چھا دا پار زینت ہو اگر دا زما کے نصیب شی اس دا اسمان زینت سے شک قرآن نہ تپوسک وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ دا اسمان با ٹوٹی شی پورس دا قیامت با اسمان نی وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ دا ستوری با گڑ بچی زینت پینی وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ او دا انور بطور شی دا زینت پینی خو پورس دا قیامت بزمک یاد تنبی شی او یا بدس پین زرش زمکہ نہ خوری ختمی گی نا زمکہ بھائی دا خدے عدالت بما یلیق بشانی پدغ زمکہ جوج یارا ہوا ہے پیمان چھے دادا زمکہ حدیث شریف کے رادی دا شام زمکہ دا عرفات زمکہ دا بدا حشر میدانی دلتا با تمام خلق جمع کی دا زمکہ چورکا نشوا دا آجزی رکا نکتا کم قبرو لچی ترس پوری آباد دی او دخل کو دا دعا زیون دی اگا پا آج زیبان اس پوری عاد دی ندی یعنی دیر مڑی بشی کنا خدا آجی سے اللہ تعالیٰ نے پا قبر انوار ہو رہی ندرہ قبر چا سمرہ تازہ دے ندا سے دبل چاہ دے دیکھے سی باتیں دے دی تمام علاقی صدر دیکھے کم سی باتوں اور ماد آجزی صفت بکی آگا سرے یاد دے چھتا چاہ آجزی آدئی اکر آگا سرے خور دے ختم دے اکر چاہ غزان تو ہی چیزے آجزی خوشے دے کر اللہ تعالیٰ دی منگا ہوتا سی کہ آجزی پیدا دی بات دا آجزی چی منگا ہی کنا دا چی پچا کرا بس دا اللہ تعالیٰ رضا دا اللہ تعالیٰ مینا دا اللہ تعالیٰ یرا ہم پدے کرا جی تجھے خبروں کو مجھے ساس ایمان تازش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجز سم رکھو خوا عاجز نو کرے تو سوک وائی چھے نبی عاجز ہو دا سے ہوئی تو خوی آگے کرو اٹھائی نو کھانا سادر ہو جا نخوا خکری فکری ہوا دا مبارک ارشاد الفقر فخری زما پا فکری بان فخر دے یعنی دا فقیری اگر خواہ کری وا اگر فقیر نو خواہ زکدا اگر چھ دیکھ عجیزی راجی کرنا آچتا زانتا ہوئے چھ سیم تو ہے پا بل بے سرے سوک سلامت چاہی بل تا گیڑے ہو چاہتا آگا سرے بل خدمت کئی چھ چانتا زانتا کمزور گرلی من خادمہ فقد خودمہ چاچ زان خادم کا نو دادا با خدمت کریش ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد ہر کے خود را دی دو محروم شد سوک چزانتا کم گوری باس دے کامیاب دی سوک چزانتا وہی زیب بسا ختم شیطان حافظ الپوری لکی چھ دشپد لکا کالا عبادت کرے اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ میں فرمائی چھ دے شیطان 80,000 سال عبادت کرے اب کیا آغاز بانو نو شامل کرے 80,000 سال ہم دیر شاعت عبادت تے کرے 80,000 کالا عبادت بالک سے یارا دا پسبانی دورک دا یاد صدا شیطان خدے منل دا خدے احکام منل خدا سات ورطدا سے ادرت اگا چوس دے جزد دے نہیں سمدس دی اسجدو لآدم
आदम अलैहिस्सलाम तो सिजदा दे सवई इनकारों का वस्तकबरा तकबर नमा कबल सराजी आगा सराजी यानी इनकार कर दा इनकार वालों को वही दलील दवज जानते घटो कथा कुरान बयान करेगा अना खैरुम मिन्हा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन दावेका वले जान तलवे कते वैसे तो और न पैदाई मोदे दा कटे न उस पैदा से दत बस दाद तबई खबर के दा सेम से सेम कना बस दा खत्म हदीस शरीफ की राजी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाई कपचा की दौरी दानी बराबर लुई रागा चे बस देम पैगंबर में फरमाई तरहे बजनत तदा सड़े निजी चे तरसो पूरी तदा लुई दा दौरी दाने बराबर पर जहन्नम सजे दिली लुई खराब से खुदे दी मुंगा उतासी देर लुई की खुखुई दा जजान राज दमाल बलहा सरा दा औलाद बलहा सरा दा इबादत बलहा सरा खुदे देर लुए का खुखुई खुदे दा जजान पैगंबर में फरमाई दे कजान तो खुदे दा रहमत पर नजर लबूरी कर यो पके दा सारे सीधा गरीब यो तंदी न टोपई न कुजई दा मुफलिस मुतकब्बिर जब तक खुदे दा रहमत पर नजर लबूरी खुदे दे मुंह दे दिल खल्को न बच के अल्लाह ताला आजीजी ख्वाखल गोरे बैतुल्लाह ता जचे दे कली तरातलम कल दीजे तनेम लागले खो अस माजान बाने आसे गोते मोते वाले जान में संभाल का पल जीनत में जोड़ का जमील मरागम कर खो अल्लाह ताला फरमाई छ माल रादा जमा बे तरादे मजाजन बैतुल्लाह दा कोर दे मजाज कर ए दादा कार जामी बाहर का दादा कदर जामी बाहर का यौलंकी सरतोर सरो भी अब लख पीशा जमा पदर की कदम की दा उसरा लावाज राक अल्लाहुम्मा लब्बैक उस बदी लब्बैक मंजूर हो आज इसी दफे ख्वाला करने लगा सोच दा चाजा तभी जान जोड़ा है सीधा खुदे कोर तो मजाजन से नुजान दा फकीरे आजीज दो रखस्ता शेर अल्लाह ताला दे जमुंगा उस्ताद से आजीजी नसीब की बस दायो खबर रहा छमे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दमकी मुअज्जमीना मदनी ततला दमदनी अंसार मुहाजरा दविदाई गुरुन तरवता इस्तकबाली द मोहम्मद रसूलुल्लाह कुल मदीना की आवाज नदी एक अंसारी आई औ क मुहाजिरी आई निलमियार रवान दी इस्तकबाल मखले राश है तमाम अंसार दी औ क मुहाजिर दी दविदाई गुरुन के वलार दी मासूमानी जिन कैंदी औद मोहम्मद रसूलुल्लाह दरातलू औदलदू प इंतजार की दी मदीना की चिज दी दायूब अंसारी प दरवाजा के आवाज वदा खुदे बंदा पता दर तनिष्ठा चिन मोहम्मद रसूलुल्लाह रवान दे औ तबकूर की नास्ती अगा आवाज वर कई माता पदा चनल में दयार दरातलू रजदा खो मोहम्मद रसूलुल्लाह तमखा मखकी देज कनिशम चडीर मुफलिस अब गरीब मा वल मासरा दुम रवस निष्ठा चिद नबी तसतौ दावत वरकम जदख पल मुफलिसई औ द गरीबई सर पकूर की नास्तिम जबदल तजारम चुखदाय दुमरद गरीब मुफलिस कमा चिदयार दली दून दी महरूम कम दयार द मुलाकात इस्तकबाल नदी महरूम कम ए मरगुर तासी जईज बदल तजारम खलक वर दवई तान खुद दावत उद डूड़ई तमनका अयूब आई कजमा पमख में यार तखलक दावत नवर कई कमाते उकत नुज दरूग ले लशम हकीकत के सस्ता देना
छिन मोहम्मद रसूलुल्लाह पे इंतजार की खलक वलार दी सो कोई ददगा कंडल न राखी जी सो कोई उस बराख कारश मासुमानी पखपुलू संदुर्क वही तला अलबदुर अलैना मिन सनियातिल विदाई तला अलबदुर अलैना उस बद साल सिमिस्पूग मई राख कारशी सो कोई दगदे उस बराश छिन मोहम्मद रसूलुल्लाह राख कारशो अवदाग मख के खल्क दावत न शुरू का न नबी मी तमाम मुखातिब शावर फरमाई माता दा टूल दावत न मंजूर अव मकबूल दी जदार चान खुशालिम स्तासी शुक्रिया अदा कूमा को ए मरगुरु के अवसर जमन बुल बना राशी कबल सरजमन बुल बना राश ए मरगुरु दाऊ का अल्लाह दमा मामूर रखली दो दाच दचा प दरवाजा की उदरी दा कमालदार दे का गरीब दे का अमीर दे का फकीर दे जदाग मिल महिमा द तमाम पदी रजा उषा और द मोहम्मद रसूलुल्लाह उगम मक्कदा असहाब वर पसीदी अंसार दी क मुहाजिर दी आवाज न कई अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह ए द सलात और द सलाम सदा गान दी आवाज न कई खुदा जमा पखूर की जमा प दरवाजा की बल वही खुदा जमा प ड्यूडई की द नबी उखचूका उख तमाम द नवाबानु द अमीरान कूर लप्रीखा उखत लतलानु दायूब अंसारी प दरवाजा के ओदरेदा आज सूख द हयाना दीरी गरीबई न नबी त मखामख की दे मिशी उख लाला लाला दाग प दरवाजा की चूशा खल को दरवाजा वहल शुरू का वरता आवाज कई व खुशकिस्मत दरवाजा खुलाओ का व अयूब दरवाजा खुलाओ का स्ताप ड्यूडई किन रहमतल लिल आलमीन वलार दे सरदार कौन वलार दे फखरी मौजूदात वलार दे खैरुल बशर वलार वही दाग दखूर न आवाज रादी पजड़ा दे वरत वही मन रसा कवई मन शर्मिंदा कवई माता बददा छिनन में दयार दरातलू रजदा खुमातन गरीबी औ मुफलिसी की गूर दे वरदवई तो दरवाजा खुलव का खुच संगे दरवाजा खुलव का और पर रहमतल लिल आलमीन नजर पेवता दली अख्तर रब सुभान अल्लाह बेशक अल्लाह दावल सरवर आज जई सालक वही पजड़ा जड़ा मुंदेशी पखंदा की खलखला पजड़ा जड़ा मुंदेशी पखंदा की खलखला दाखो अल्लाह दे छदचाना पसर जादे शंकर को आजिजी दे रखो खाजन बदे दे जर रजा के खुच अयूब अंसारी सलक साथ द नबी सरकीनास पखुशालई दे खुशलक साद बाद बजड़ाश नबी मिजान त नजदीक यलमाना पसना राशि जमा पनास तक पई जमा परत लूख पई अयूब पजड़ा देवल तो वही कुर्बान देता न माल सर कुर्बान शाह खुचस्तागुंत मिल मद चावी चस्तागुंत मिल मद चावी नुच सुखवी च दरते मक्की की दम लुज़द दुनिया मुफलिस औ गरीब मां जमा बकूर के सदरक निष्ठा चुजी पेश कम नबी में नजदीक वर्त वही वायु बदताने मिल मखले चित तान नाराजिम जचास तामिल मखले मां अगदीर मालदार औ अमीर दे अब दमा बस कही
अयुबाई सलग सात बात जमा कोर न बाजार जोड़ यार अच्छा पकोर के रहमत आलम नास्ती जैसे कमिश्ता दा अरब चनन दुमरा मजे का है दा खुदा यार द कदमुन दुआ रखे दा अरब चनन दुमरा पर कदर दी दा खुदा यार द नजर करम दा चनन दा अरब ता द सखमे निश्ता ईमान अदा मोहम्मद रसूलुल्लाह दुआ गानी मा अर्ज कवल मिनहा खलकनाकुम अल्लाह फरमाई मां दजमक न पैदा करी जमक आज जदा कजान खम आजिज पैदा का नुस्ताई मां जमा आज सड़े फक्त रिश्ते पर आज ही बखरे तसड़े संग तबस कम सी दुनिया तराते नुसू अल्लाह ताला जो जमींदारो इरफानुल्लाह उबखी रे और बखुल जवार रहमत के जेवर आगा छ दुनिया तरातलो नुसू अच्छा जान सरे सिया मिसाल दे चे संग दुनिया तराग न बरबंद में करा बुढ़ाई दने और जरूर के तौक आगा टुकड़े दता न तौका तद तौक और चे खले बे पकफन के दता और दायो शानी संग चे मख के बुढ़ा गए दा से बजरस्त बुढ़ा गए के स्टा जमा पदी दुनिया किसी दिया से वही दा जमा दियो दा जमा दी हेस निधि अंगा खासे दो खाला भाई याद साथे दुनिया चचा ख्वाखा करेगा अगर दिन मुकाबला करेगा चाचे दुनिया तर करेगा अगर दिन उचब तजबद सुमरा खल को चुरा दिन और सुमरा खल को तखला गिलास पर दुआ वलार दी दा पैमान टोला आजिजान फखीरान अगर आजिज ख्वाखा करेगा बस दादा नन दाव सबामर हन और दिली भी दे दे साहिबान सरदा से निजदे गर्दे दम च साहिबा de torumzo babaji yo kal ke oras ko talak Allah wala ya sana chimina में पैदा नहीं हो गए जरूरत पैदा नहीं या बददे जरूरतों ने सकोरा दादा संभालूं के बा मशगूल शम दा दिन संभालूं बनाना पादी अल्लाह रिश्ते आदि कर दामू पसंद मशगूल हुई दा दिन द छाना वाली पाते मुंह वाली पाते से मुंह द कजा के दो इंसान के समर गफलत रख दे दा वक्त ना खबर न فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون چدے اڑمون خبر نہ دا سمرا دا سے سڑے وقت دا تم تپوس کم سے سڑے دکھی گی دے بلا خو بن پاسے چتے ترسو وصیت نہیں کرے نو تعالی ہی پورے معصوم با پاسے تے کدے عادت جوڑی نہ تے تعلیمان دے با پاسے بالغ سڑے با وصیت کئی الے پاسے ٹھیک ہے خوف رحمت تے کن بلکہ تو تمرا بغفلت پخوب دی چتان وخیر اللہ تعالیٰ زمگو استاسی دن سرمی نے پیدا کی دا دے خوب چرا لپاس بے خوبے کو کدا دن لے غافل کو دا سشے ہوئے دنیا نے دنیا دا چاک پر شوئے دم ربا قدر او پا عزت ورتگور او پا ایمان دا دور بے لحاظا چکرے ہم تختے تواسی نو دا قدر جا میرا نو بسی یہی زما جامی مولا دا ما تپریز دے بیا پر اگر جامو دو مرا فخر کئی دا خدا یار نہ قربان کرنا وہ یو بزرگ یو ملنگ چا دا دروازی مخ کی تیر شا آگا دے ڈوڑی خاون آگا ملنگ پور اخاندل وی داو گور دا گیر شرمولے دے در پا در گرزی دم ربی حمت دے چزان لجامین نشی جوڑول اس لیے دلی جامین چودی خوش ملنگ یو لس قدم واگستا مخرا وارول ورطوی اے صاحبا اے دا بنگلی او دا دیلدی مالکا زدگی دی پگرد دا چاپ دربار سلام ناچوم او کا پگار مثلی دل جامی گوری نو دام دیار دخلی اثر دے دام دیار دوینا اثر دی چی یار میں فرمائل دی چی الفخر فخری دا اغوینا اثر پخ پلزان گورم زیار تا دیار پجامو کی ادری گما زیار تا دیار پجامو کی ادری گما چا دیار گمان لابانو کی او پیارانو کی مشمار چلو چا پجامو فخر کی بات خدا یار پجامہ فخر دے دا تو ایسا فخر خدا یار پخوا کز کودری گما چھ یار پدبان دے در ہم نظر کی کمام پک ان گاڑی
دا خبر دا کرے خلق چه بزرگان خوا کی کینی دا وجہ سرا مشہور حدیث تے ارے کلا میں دل فرشتے راگلی دی دا او بخلے شو فرشتے گواہ چل تلار ہوئے علتا میلادو علتا ستا دا حبیب خبری کے دیم غالتا ناس گواہ ہے دا میں او بخل فرشتے بارزو کی الہ العالمین سوخ پدی غرد نور آگلی سوخ دا چاہتا میں لاوے دولا تماشیلا اسنا اے زمان نوران مخلوق لا یشکا جلیسهم ددائی اغا مرگری ددائی اغا دناس اتبید خلقم نمحرمکو مدام ورسر بخل کپا غرس دا دن راغلی دیو کنا ددا دیار پخوا کے خلق ذکر کے ناس تھی دیار خوا کی دیار پخوا کے ذکر خلق ولام دی سر طور سر چه دا دیار تزان خلق حاجی کنا چه یار نظر کئی پیار کنا کام بخوا بھنگو رونو اللہ تعالیٰ دے زمین استاسی پتبیت کی عاجزی پیدا کی دا چه خلق وائی کرا چه دا شے ناجائز دا نپوئی گی دا نپوئی دے اس دزان لیے سڑے منی نا گانے کا کم ساری ہوئی چه زدہ ٹھوڑو نا کمیم سے اختلاف پر آگا سا مسئلہ کے بس نقصان پیدا شے بھائی کتا پوئی گی نو بس تخی پوئی گی کم دو کو کتاب او مسئلہ بخی دا چه دے وی زمانم نا معلوم ہے چه لگونتے خوی غلط اللہ دا منگا استاسی دن سرمین پیدا گوڑتا تو خبروں کم عاجزی دوم رخشے دے عاجزی دوم رخشتا شے دے حضور علیہ السلام نے فرمائی چاچ عاجزو کا اللہ تعالیٰ دل درجی ورکی مدینی منوری نبی نبی علیہ السلام ہوا تکا دولی ہوا تو پدی مکم عظمہ کی اللہ تعالیٰ نے شکا میں بولے دولی ہوئستا اگر احساس پیدا کولے کم چیدے کہ سم رخی دکه څومره قدر دی د دین هر څه چې وي خیر دی خو زه دین نه پرېږدم تاسو ته زه دین سره روان شم یاره په مکه معظمه کې دومره قاصالي راغله علماو لیکلي دي چې بیا به دی د ساري د حلالېدو ختم شو نو بیا به سپي خوړل چې بیا اوبه ختمې شو نو بیا مچا څښلې بیا دا خاشره منه چوړي کولو دا به څښل نو نبي علیه السلام ته خط راوستول ورته یا رسول اے محمده من خود گاوندیانیو من خود مالتیانیو کنور دا اسم لیونو دا وطن دیو لگ محربانی دی اللہ چه لگ محربانیو نبی میں بڑے بیاں ورطا دعا کر نبی کے دا سے عاجز ہے دشمن تا دعا کر اللہ تعالیٰ دے زمین دوستاسی خاتمہ پہ ایمان کی اللہ تعالیٰ زمین دوستاسی کی عجز پیدا کی یہ خبر ورطا دا عاجز ہے بل اکرم چستاسی اور زمین ایمان تارسی دا دعا مونگا کرو کرا دعا کسے دیکھا دیکھ عاجزی سلیقے راشی کہ تو سن عبادت موقع کرا اور بے دعا شروع کے پیمان ہویا خدے پاک پدی دیر خوشحال ہے سمرا اولیاد سمرا بزرگان اگر بیا عبادت کیوں بیا آواز کئی ما عبدنا کا حق عبادت خدا استاد شان الہی کئی سر چسنگا خائی آسی دا مانا نشو دا عجزی دا کرنے را ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ جوڑی دا دین اللہ کمال بلشتائی دا خدای پاڑی رو جوڑی چو خدای ور پسند ہوئی آگا سانتے جوڑی ذکر دا پیغمبر استاد بنا پا دنیا معاملوں کی پا دنیا کے استازی اور نبی پا دن پا معاملوں کی یعنی چھے نوح علیہ السلام کشتہ جوڑو نا ترکان سوا ناسو نا واسنا الفلک بی اعیوننا زدر تک نگرائن کوم زد تک جوڑا میخ دا سوا تخت دا سے تکوا رنگ دکھاو زدر توے دا چلو ارتا چا خولو کہ داود علیہ السلام زغر جوڑو لے چا جوڑو لے داود علیہ السلام جوڑو لے چار تخو لے لوہار سر ناس نہ خدے ورطا دی بس اس واغستا تقبل بتاوے اللہ تعالیٰ دا اگر پدلاس کے دا برکتا چولو بس آگا تقبل لکلمو مغنتے بچوڑے دا تاوے دا با دبت کڑی جوڑو ابراہیم علیہ السلام چی بیت اللہ جوڑو دلکار سر نون خدے ورطا جوڑا نو بس خود آگا پتہ نہیں جوڑی کر بیا سوئی ربنا تقبل منا اسنا چه خوخ نشم خدایا قبولی کی یعنی چه دا تبیا ہوئے کانا چه خدایا قبولی کی نخدے پا دے دیر خوشحالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی چه بندگان اللہ لاس پدعا کی نو اللہ تعالیٰ فرمائی مالا حیاد اخفل شان نراش چه زدد پا دے لاس کے سوا نشو ولی تو خلیر لے کریمی مکالا دیر لے بادشاہیم کرا نو مال چل راجی مال حیا راشی چی دا لاس کے سوال نو خواب خاور کو
یار اللہ تعالیٰ نے منگا ہوتا سے کی عاجزی پیدا کی یار دعا خشے کا چلو سرے دعا کرے بس دیکھ کمال دے ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یوزلی دا محمد رسول اللہ دا محفل اللہ نمش پا دا مور وخدا خو مسلمانا مور ورطوئی و بچیا دا چا دا محفل نراغی دا چا دا حجری نراغ کم سے نراغی تولش پہنتے ورطوئی اے موری دا محمد رسول اللہ دا محفل نراغم خوچ ما ورطا دا نبی نمواغستا دا مور پلاس کمی یو ڈنڈ دا پما باندے راب شروع دمرے وحلم سمرچ داگی پلاس کے طاقتو خوچ داستر شان مخامخ راتا کی ناستا راتا آواز کے اے بچیا کہ نبی لدین مال بیارانش کہ محمد رسول اللہ لبین چپا کسم قدم کین دی ابا ہریرہ وی پو عالم سکارنو خوچ دا خبر راتا کلین خوچ دا ساردان شنو بیا کل صبریگم محمد رسول اللہ للا یار آگا خلق دا سے مہین خلق کی چھ نبی تبا مخامق شو کر دا سے مینگا اور کی یار دا آگا چکانی بیم راشتے لو پزان نمی مگل دا مسئلہ رہے دا چکانی دا نبی پزان مگل دا عشق و محبت تینو دا محبت اندازہ نشتا صحت اشتا شریعت معلوم کرے چل بارک ببی کل چار دام کول اصحاب بلقن ولی ارا مستعملو ببی پزان مگلی یا سمر خدر یعنی آگئی کہ دا حضور اسلام مینا اللہ صحیح کا لخلے پاک سو فرمائی رضی اللہ عنہ زد دین رضائی دا نبی مینا با اللہ راجی کنا انو چی مینت قربان مینا خلق وائی دا مینا چی منگو احترام کو دیتا ادب وئی کنا چی زان کمو گنو دا بل مینا باو کے کر ٹھیک لینا خالد عاشقم زان گنی او معشوقی سر یوشان زان برابر خبری ور سر یوشان کر یا لکا دا معشوقی مخ کا عاشق دا سے ناس تی عائشہ فرمائی چا عاشق با دا معشوقی دا غیبن نلون او کن ناس تی نبے ورطا غیب خکاری نبے ورطا نقصان خکاری ٹھیک نبا جی کیا مجنون تویوی لیلا خودم رخانه دا تو چپی دمرا دا مارو سر نتیوی ورطوی تلا زما پستر گو دن دے کر یارا کدا بلال و دا صحیب پستر گو دن نبی تو کتا نظام بدی قربان نکی نتانا مرتبی تنی رسید لے او خالد چکی دا اسمان لاندے اللہ زمونگا استاسی دن سر مینہ پیدا زد دے خلقو تو آئیم خدای پاک پا مینہ کراوالا پا مینہ امام بخاری محمد بن اسماعیل چبا سمرہ حدیث لکل لہر حدیث لبے غسل کولو خانا او بیا بے درکات نفل کولو بیا بے پا کتاب کی لکل او یو روایت تے چی نبی علیہ السلام قبر تا بے وقت خوچی دا صحیح دا ستاسو قبر اما بیاو پس تاغین 18,000 غسلون ثابت تی او 25,000 نفلون دا بخاری دا مصنف نے ثابت تی دا بخاری پا صدا کر یا لکا دا بخاری دا حدیثو حدیث سے تو کتاب کی دی کہ نمک کے بولا غسل کے او بیا بدر کھاتا نفل کے نا دا مسئلہ خونشت دا محبت او دا احترام مسئلہ جو سمرہ دی دین تا بقدر و قدر دمرہ بقدر من سمرہ برکم سڑے چیزان تا آجز ہوئی نو دا بل بقدر کی کنا یا لکا دا ادنا سڑے دا لسم پا سبق ہوئی برے دے ماں سے وہ بخیا سے ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تنخونی یہی کنا اسے ستاسو دا طبیعت نواز باز واز خبر کون چی تاسو تنگ نو سی لکا یو خو ذات سر دے ناتوانانو سر اورانم چی دبا لمبر نو بلا ناتوانانی نو آغا خو عاشقانو نو پڑے یو ناتی سر یعنی کہ طول شکات شوگی را کرے ہر سرے ویزو پہ دا سرمانا قربانم ہر سرے ویزو پہ دا سرمانا قربانم پا یو نات سدی اللہ تعالیٰ دے دا مرحوم دا محمد امین جسے پا قبر انوار ہوا وی دا محبوب دی دن دا بارا دا محبوب دی دن دا بارا زمہ شرط خوشالی گما
چې محبوب پکې لیدشي دغه محشر اختر زما دی سبحان الله دغه محشر یاره مړه کنه یا خشبه ده خدای یار خبرې کیږي نن خو به شو بیا کو کنه ته صحیح با ته نه کنه مړه کوي وای سبحان الله دا یاد ساتي ابا هريره وای چې د سار بانګ شو بیا مې کله صبرېږي بیا د یار دی دل لاړم خو چې څنګه ورغم مزمې ادا کړ نو د جماعت په یو کونه کې کېناستم غلی غلی به مې محمد رسول الله ته کتل او د سترګو نه به مې اوښکې بهېدې ځکه د مور هغه خبره راته یادېده ناګهانه د نبي نظر به ما پرېوته ابا هريره دلي چې رانږدې شم راته اواز کوي وا ابا هريره نن دې مغمومه او ګړېدونکې وینم دا د ژړا باعث څه دی ابا هريره ورته د شپې الوی قربان چې تا نه لاړم نو مور مې ویښوه مسلمانه نه ده په لاس کې یو ډنډه ده څومره چې داغي وس او طاقتونه دي پې ووهلمه خو قربان چې ستړی شوه بیا مخامخ کېناسته راته وایي یا به مال راځي او یا به محمد رسول الله لذي نو که نبي لذي نو چې به کوڅه مې قدم کېږدي قربان نه مې د تا نه صبرېږي او نه مې د کوره رغېدل کېږي نو محمد رسول الله مې ورته وکته ورته فرمایي نو زه څوک یم دا خو ستا او ستا د مور معامله ده زه پکې څه کولی یاره په ایمان نبي پکې څه نشي کولی خو د مور ډېر حق دی که د مور حق دی که یاره نو خدای پاک هم پوهې که ویسې کرني د مور په خدمت کې د محمد رسول الله ملاقات نه دی کړی خو نبي ته خفه نه دی وایي خیر د کمال را نه دی خو چې د مور خدمت ته وکړه څومره د مور حق دی ابا هريره وایي قربان نه مې د تا نه صبرېږي او نه مې د کوره رغېدل کېږي نو نبی مې غېږ کې ونیوی ورته وایي نو زه څوک یم دا خو ستا او ستا د مور معامله ده اوس به د مور منې که نه به منې چې مونږ ورته ویله که د مور پښو کې جنت ته وي نه یاره او منئ ما مسله د فقه دا وه چې نفل باندې ولاړ او پلار اواز وکړو نو طبیعت خو خپل پلار سړي ته معلوم وي که که نفل کوم حاصله چې د خولې نه څه ونیسي نو دا نفل پرېږده بیا وکړه خو ورځه ټیک نه راځي یو لوی زبرګې د مور په دعا باندې د بزرګۍ اوهو الله دې موږ او تاسو کې پوره راکړي ګوره دا د لاس ګوتې دې کې وړي او لنډې شته که نشته د لاس ګوتو کې وړي غټې دا شته که نه هر سړی یو شان نه دی که نه یو سړي کورکمان هغه غوټه درته کورکمان هغه ده څه وویل اکه د کورکمان هغه غوټې ولیده په لارې بیا مونده لاس کې اړول راوړل دوکان یې ولګو پساري شو خاله هغه غوټه دکان ته نور رسم نشته سخته تر پسه پساري وي دا کورکمان غوټه بس پساري سره یوازې کورکماني کې نور سمي دا یو کورکمان لیدلی والے دکان چھوڑے کان په موږ قول وارو الله زموږ استاد دین سره مینه پیدا الله تعالی زموږ استاد دین سره مینه پیدا کا دا مسله ده ګوره علم قرآن ترجمه علم ډېر لوی کار غواړي ابا هريره د مور حق په خپل ځای دی د پلار حق په خپل ځای دی د پیر حق په خپل ځای دی د استاد حق په خپل که دا ټول حقونه په خپل خپل ځای راونړي او بل ته روان شي بیا سړی مسلمان پاتې کي د اصول مسئلہ کہ فرق کہ مخلوقی نہ دارت یہ زندگی شد کہ پا مخلوق کے سڑے فرق نہ ساتی دا سڑے با زندگی اللہ منگو تاسی بچ آن سڑے دا بل مرتبی خبل خبل حق دیتا نا جی آن سڑے دا با من تزہبا بغیر علم فهو فاسق اللہ امام مالک صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ دا منگو تاسی دین سر پی آکا دین سر ورمین پی آزرہ جو گوئے زد خلقو توے ورو دریابونو کی
مخ کې وو کې لږ 40 د کید لامبو ټیک نه ده ٹھیک ده کاچ نه ته سمندر ته مال لامبو زدا ورغله بلی چې به برونه زی د علم دومره لوی دریاب دی خو چې یو ځل ورډوب شي په ایمان کې پته ولګي مخ کې خلک واره کتابونه وای بیا رستو خلک ها کنه د لوی مسلې پکې دقیق نه قال دې مخکنه هدايه الکتا خلاصه الله سبحان الله سبحان الله داس پسادګانو بتا جوړې دي کوارته چل غو وینا مونږ ستانه من ممن دا بل مولا ومنه خو د مولا به منه بغیر د مولا نه بده ګوري ها من دا خیر ثابت نشي ورته وی د سوکم دا خوستا او استاد امور معاملې دا ورته وی قربان قبل وست نشتل لاس خو په دعا کا دا الله نه خو غواړه چې مور مې الله مسلمان لکی یا پیغمبر چې بده غم کرا سره مور شریک شي الله خود منی یاره پیمانه منی دا باز خلکو منی کړ او د نبی خو بخا منی کړ پیغمبر به فرمای اے حضرت عمر اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما تاسو چې کوفی تلار سین کرن قبلی تور شي پاری کی او سره د وېس نوم دی داغ دعا الله رد کینا کپ خدای باندې قسم خوري چې خدای دا کارو کنه خدای خانس کینا لو اقسم لا ابره کچره د خدای پسات قسم وکړو چې خدای دا کارو کنه وسه کوي ولې خدای سره سم کمیشته خو لګواري دا یاره د مور په خدمت داخله دومره پاکل چې د خدای نه سګوستي دی خدای ورکړي سبحان الله پیغمبر می فرمایي عمر العظیم دعا واخ یعنی دا به تصدیق نشي چې د خپینه خیر د مور خدمت ته کوي پیغمبر نو الله خود منی دا الله نو غواړه چې بده غم کرا سره مورم شریک شي دا موږ خلکو توایو کنه دعا د هر مسلمان قبليږي کنه علماء لیکي چې د هر مسلمان قبليږي خو زما موږ مسلمانانو خو زما استاد ګناونه دي د کله په دعا قبول شي خو ګناه معاف شي کله کله د موږ په بدعمل یو فتره روان هغه دعا موږ وکړو هغه شونو کې هغه وفات هغه مصیبت دفع کی ټینګ د دې وجه نه بزرګان وایي چې دعا کوي یو نیک سړي له لاس ځکه هغه ګناه کما هغه خلا پاکه نو څنګه ته دعا کوي خدای قبلې دا چې داغه دعا قبليږي نو داغه ګناه کم ده ټیک ده کنه چې دا خلینو نه سو باسي نو خدای کوي تاسو خو نه شئ د محمد چې پیغمبر ملاس په دعا کا ابا هريره د جمعات نه منډکا خلق ورته आवाज نه کوي ابا هريره خیشا سلامندوي کله پتیس قدم نیتل نن منډوي خیشا بیا غل کوي ورطوئی رازم یو سر مخل ورگا دلاسونی ابا حریر پا مزشا سلمندلو و ابراہیم دیار ملاس پا دعانی ولدے یار ملاس پا دعانی ولدے زگور ماچز پا مند کور ترسید شم که دیار دعا زمان مخی رسید لدا یار دا صدا کی دی والا خلق او سودا سے پا مزبزب ہو رہی دی جو پیرم ورطا بیا نیمانی او یارا خدای خبر چی خدای ببخلی ہو کن دتا واہی را یا لکا دی خبر تستا ساجت تتانا دتا پوس کئی چی خدای بخلی یا لکا دا خبری مکاو دا خبر دا دی خبر دا دلیل خیر انما الاعمال بالخواتین دیکھنے دے حدیث شریف کی رادی چی دار و مدار دا انسان پا آخری عمل دے نو چې دې تر مرګه پورې نیکو کنو دې د شریعت مطابق کنو د ذکر د دې دین نه خپل دین نه قبول کړيګا نو کوم پدې ور سره حساب کیږي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وګور دې خلکو له بیا پړ کې شکو دي تاسو څه پته دې بخلې شي کنه الکه کرامتونه اشتا برکتونه اشتا تر شریعت تر ځان کدل پور شریعت ته چې دا جبا چلی دا ځان کدل شروع شباس کلم ته پورته وای علماء لیکلي کدا ځان کدل په وخت کې یو سړي د کفر کلمه ونه ده کافر
او کده او سړي د کافر او د مسلمانۍ کلمه وایي نه دی مسلمان ځکه ته ځان کدن وخت کې رؤیت کیږي دغه وخت کې ایمان نه دی قبول ٹھیک نه نه کفر قبول لري ایمان قبول ته مسله خو پوښی ده بس ته ځان کدن پورې چې د ځان کدن شروع کړي د مسلمان کو قبول دي نو بیا پکې ولې د خلکو لرونکو کې شکونه ورچول خدایم خیکا الله تعالی هم دیندار لرا د دیندارو کې نقطې پیدا کوي خلکو له پزړونو کې شکونه پیدا کوي یاره دا صفته چې دې بخلې شه دې کله دې بخلې دله وحی راغ ما سره خو د شریعت دلیل نو تاسو سره څه دلیل یا زه خو پیغمبر نه منم بس د پیغمبر نه رسول بل پیغمبر خو نشته نو وحی خو پتا نه راځي او که راځي شرط شیطان جی وي اینا کرامت په شریعت کې حجت ته کہ سڑے وہی ماں پہ کرامت دا کار معلوم کرنے چاہیے شریعت نہ خلاف ہی منہ نہ من شریعت دے خلاف تے کرنا ٹھیک نہیں جی چاہ شریعت دا بند ہے تو شریعت مانے دا خاتمہ وشا نمون گوئی مسلمان دے جنازہ پہ خلق کئی کر دا یو مسئلہ وا بس ویز گور ما چز بمند کور ترسیدے چم کدیار دعا زمان مخی رسید لدا ابا ہریرہ فرمائی چیز کور تا رسیدم دروازہ بند دا ما دروازہ اٹھا کھولا ددن آواز راگ من انت تسوکی ما ورتا آواز ورک زاگ سوکم کلاست دم شوی لگ نور وحل لراغ لئی آواز راگ و بچی لگ صبر کا دروازہ کھلاو ما ابا ہریرہ وی ما دمور دلہجین معلوم کا چھ دیار دعا زمان مخیرہ رسید لگا لاکی دیوالا خلق مکبی کر وی ما دمور دلہجین معلوم کا چھ دیار دعا زمان مخیرہ رسید لگا چھ دروازہ کلو شمور ما تو قتلو ما اگیتا نو دا سر دا وختون ابس سیدی رات ویو بچی آگا پاک دن لمزان پاکولو آگا پاک کی کلمی لمزان پاکولو اے بچی اس بمی آگا پاک استی سر ملاقات کی گی چدا زما بدن پاکی ابا ہریرہ وی دل میں مور دلا سونیوا او ورتوے ممور دا لڑدا او دا جور دا دا لند دا او دا اوچا شرط نقصان ملو نسی پدلے کے خلل لگی ہاں بشر تقاضا خدا سے کئی کہنے تلک تکلیف تیرا سی بے رستو کی یا مجھ بخیر یو دل دا محمد رسول اللہ سر ملاقات نصیب شی چلا جماعت نمی باہر کھینولا نبی تمی عرض کمور مراغل دا اگر دا کلمی خواہش مندا ابا ہریرہ وی نبی ماتا فرمائی مرتد وایا چلا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بات مسلمان یارا پیمان ہے تچھر کدا دین پکارا زید خراب دے بالماز دے اکڑا ناروا کارو نہ کھائے لاشے نے سڑی دعا نہ والے چخلا یا دما بچے بابا جی دعا کے چخلے پاک دمارا بچے نہیں ولی نا نو کرے گا بارہ پیسوں دفعہ اللہ منگا تاسی نیکان کا طول کارو نہ کیگی کو مخی دا دین برابر ہے مخی دا غدا خیرت بندوبستو کا تانا بخدے دا تپوس کئی ٹھیک نہیں اللہ تعالیٰ دی زمانگا استاسی دین سرمینہ پیدا کی اللہ تعالیٰ زمانگا استاسی پتبیتوری کی عاجزی پیدا کی ما استاسی خدمت کے دار سکول منہا خلقناکم دعا خواہ سرے کے جزان عاجز گنی جا بلہ دعا زکا خواری چیزان ورطا کمزور گناہگار کاری و بل ورطا پاک کاری کا ہاں یارا دائیو خبر رہتا ہوں خرید دازا ہوں گا دیکھار کا دا باز خلق چی لگونتے ازان تا خوخشی کا اخی ہر چاہ سرکی نہ پیدا سی خانے زور تیم خوخی گئی ما خیر دے زنا علم و تعالم بلنا علم و تعالم خوخی گا ما چھ مسئلہ ہی نوارتا صحیح کا یارا تب خود ایک ہی گئے چھ بے اس اختلاف بنی خزامون پا دی خلقو کی عادت مروت تے
یو عادت دار چې دلته مونږ ته سټیج جوړ کړی چې بعد د دې له باندې خوانه دي